we. Ganito dyan lang muda wala de tanah. Diba to ni pala. Mama tololo benda aku ganito dyan lang muda Wendo mag sintro lo toni sono tutto ripogico na gioca si mette in mace. Niku ada penganga macam-macam dong nama motor aku. Magi tu je mu metal ada lalolnya beda aku Wendi, namu dita beda, tetoki mencantin di. Aja nih lagi bicara ke tuh tuh tojokan Betul nanti tajaka. Era tak spesial yang rencota pedok gula. Oh, ya. Beda agak tuh pagi meneng kamu setelah dekat patah iya beda pipa mual herat ini dia kamu tereden bah sekitar mana tuh ya ada juga nak najan di mampir sabdero apa sedih itu lalu yul boleh di pegang keriban lu ada tuh cerita jana na tuh agak panatai cerita jana wah tanya saya kan namuna kalau lemirita istri ya bawa lo kiri lo kanan diga keribana lu bot bah tuh ngesah tanya ke jalan muda ro lo kaji kerok Kau mela jauh kamu dah. Coba sampai baca. Lagi pula ada gagal muka kamu dah. Siapa menguji bawamu? Melo kasap tidak aku baca tapi nanti dia aku tagar runtuh. Ini macam apa macam itu jama. Kau di kapal aku tanah. Mana kata apa melo kau juga sompo. Iro tapi lo kau juga sompo baca. Melo kau tambah di papendreku na sebab melo kau pabene yang di mina. Jadi melo nama menguji mata kue. Melo na wasangnya tapi na melo kau jalo tak jangan di mina napa lo. Oh, iya paling muda. Kaja nih nasabah. Iya, melo kayo lo lesu. Bang, ketolo jo kayo lo karo belas bawatu. Paling baca. Jo kana. Ya muda, jo kana nah. Iya. Assalamualaikum. Salam. Tega ko boleh lihat kali ya? Boleh ka magi si tulang muda lo sompa. Aja na me si bawero. Idi tomatan reki alena tadi gaga. Ai de velo maji apa na la muda metom yu koji. Iya vale nana tapi na aku meta na digagi la muda lisu ubasiala ko si bawa telainge melotok ga chatok ga. Oh iya pale maji. Kita baru ke, orang botona, betona bisa ngi, lalana kampung na sama ni. Baru mah kecil na melo kajo kapi warung imada na itu bisa ngelalana tawar deh. Tadi pala gue, ya pegang ke turun ya, ada.
Waalaikumsalam. Buka mau pesan ini dua. Oh iya. Iya, tadi kira. Ya. Aku tuh malah kejamat ya. Itu aja bisa minat ka solo sapa. Cuma tuh kepada bulan aku ngabuli pak. Siapa mau karyawan? Kamana meloki. Karena pala yoro surun teka pada barang itu beren panjatan pasti lolongku si bawah. Bah, matu tuh tiwiki jok kasirun tuh. Kau dikaji makan aja ka seta. Muda saku nih di niga tose sata. Kasatku ya, sabing. Ini pun katanya. Jadi kemarin ya. Karena pula jangan wajar aku sih biar untuk dia. Wah, Waalaikumsalam. ya. Ya. Angkat tau melu pesan ki biasa muda agak no pada beraniku sapa karyawan. Kumar. Muda. Agak cuma cerita lah ya. Semuanya. Kapa tu juku melo ka man taji kariwata nasaba makade pada beraneta samsa di milki gare sapa karyawan. Sapa kak ilo tiga. Iye melo kasah. Iya balik mapamula baja jokin mau ya mah. Bah iye. Kita tuh aku tanah agak 4 juta nama bela adalah sompe. Ya ropa tu juku lo sompo. Melo ka tambah di pampen reko nasaba angka makunra melo pa bene di kampoku. Tuh lama buat lili kurang lebih ke itu. Kumaga tu kapamam itu sapa dale aku tor puji kumah. Cuma apa ketepal ya tuh curang aja mah. Iye. Nanti nampak itu masih mana ya walau waktu tiga kerikosani mana dia tuh yang Roy Nah, kumeloni masih mak. masih mana pak ya lemar ya. Dari mana kita sudah? Dari kan rumahnya temanku belajar kelompok. Kalau kita dari mana ki? Dari kan rumah antar ini bicara sama Yanta kenalin ki dulu. Muda. Saskia. Oh iya, permisi Pale. Karena masih ada buku kerja. Iya mau kan juga pergi ke kosan antar ini. Oh iya, permisi. Sumi, maga nih karebana makmu, puasa malasay. Puasa lo, di sini. Bah, salamat tu pala dia cek mapa ke Sumi. Sumi, mudan ka sedikit lah muda. Heh, maksudnya lah muda agak murampe. Benar aja Sumi. Upoji lah muda. Tapi, ye mina jokar sompe andi mina mi. Melecen pa poji musala pa ang katari poji na la muda. Ah, dewi ya lo Sumi, la muda to pa. Sama tu salah bela, tongkari poji na poji. Oke, nyampe kumpul mana zaman-zaman ini bela. Assalamualaikum. Weh, ni di sejarah tengah. Suka sini. Waalaikumsalam. Hai, ide ji. Kamu kime? Ya ji. Haji, saya landi mina. Kami pilalang aji, angkai ke marana. Kami tu pala aja, gede baraluku. Hei, agak tu aji. Aji, gede pura pesan tangan di mina makana. Meloi pasyalan di sama aku ji. Kira-kira melo mau kita pada aji wi. Awe meneseni jadi landraji, apalagi pas naton tuh lihat tanah di mina. Nah lama tuh pada DC kompak apa tuh ji? Kira-kira ji apa namanya lo teletu boleh? Patu juku ji resona cuma batu Awe jadi landran itu boleh kompak itu video ji.
Iya Ji, masih mana pele? Mali je tak pada Firlanda Ji, silo tamu hatu dang. Kerja lo jama yolo Ji. Oh iya pele Ji, dia Ji masih mana yolo? Ah iya. Maji, melo kajo lajo ke belana mara ulang. Dan ya lo kede na. Kamelo pedaki. Iya maji aga. Melo ijena engka anurena tajimu mak duta riosone jumana. Hai dewe lo maji, melo kak tajang ila muda. Pas jena aku dah memang kebiasa tempo na jokala muda maka dah nareko metena de gagi lisu pasti bawa ko to lainnya na engka tu hale pas na tajimu maka dah meloi pas yalo ko si bawa nurena. Ai dewe lo maji, pura ka majan cikila muda. Ajena na muturu siru janci musibala muda. Namuna boti ko si bawa la muda dalat tenule pandre ko. Dui papendre na lagi, syabu sapai. Aga na tu kubura ko boting, nasuro ko banting. Aja tak kada apa ko tumaji, apa na la muda mirtomi bawang poji. Meloni aga na harus tomu pego apa pasan na tohat tajimu tempo na tuo. Oh iya pale maji. Mina maji tu si Denrem tak sedih wita tulita kajenga aga tu muna wei. Yoro wana marolang melok pa botika ajiku si batolenge na kanya si bala muda. Telefoni ni pala muda mina sunod ni sumagati. Yan ulay marulang apa na yoro HP ku ajiku makataningi na may surule sila muda tata toni itangka iraburan ni akila to kibole. Sabaraka manipale bawa mina apa melo ni yaga aji muna makelo. Dua kaki pengarasi sampai masa diseseka ulah si janji ngeta pasti dini tu atita mau ni madun Magani marulang melok tongan ni pa botika ajiku. Na depan ni sagila muda makadahan katoy majuta ka. Nani yagan dinga ang katumi pawe sa liyo na maduta. Na yoro mina joka sompo la muda pa ya meto mina sabari. Sabaraka manipale bawa mina. dua kaki pengarasi sampai masa diseseka ulah si janji ngeta pasti dini tu atita mau ni madun Assalamualaikum. Ini Rosa mana tahu? Yo pare mesti kami teh. Kenapa tadi serius? Ini pasti tahu. Dan tertolong ya ro. Lecengendre kiri bola terjali tetap pere bana masing-masing. Tamaki atau kita tidak. Apa bilang kamu ni? Oh ya, tak ada pagi kak. Bukan itu bos. Bukan. Sebenarnya kak dampang lori di Manang. Melo kama kutana kanaga taroy atau de andimina. Melo ka melo keceng lawan dimina. Siaga mema bokota tanora boleh bolata. Rovelo tagang 100 juta. Iroja velorie 100 aja 20 juta, berana 20, dolana 2 sa, teriguna 2 sa, abel-belo sambata 2, cicina Pak Sidi, hakim Pak Oto, 2 hasepi, sedila wasoji, silibinenga manuna, pakai botina mak bagi 2 to, pangajana di kantor
Wadi mo ka ba kura-kura? Sarato na juta ji. Tema apa ketudalan ngetaji? Taruh ni bola. Andi mina, asuni mi yolo na. Anci masih celebih nego. Ada mau apa kita di Salmang? Adi mina, asuni mi yolo na. Mina papisoni kerak non ini maju ni masuk. Ya maji tajen na. Kejo kena tudangnya. Macam itu boleh celebih nego. Cantik tau kan? Sukumana lauri wanua mabelai sukutone tana mabolu daniku. Aga ya semina deku pan apa ketumnya. Sukune tana lauri mabela muda sukutone tana mabolu daniku. Ina tu nameta na lisumina. Ya ulang. Hemen magalo sedih cade. Tojo ke tu sapa-sapa ni. Iyo, tu. Gue mana kakak sedih. Tojo kimgali becina aku matu. Iya madek ke to. Hesumi. Kerja tu tahu delak denis sengalena. Aleni jokan sompa. Nana tarima dutana burane lengnya di kampung. Aja lele ko sala ko tu famis sama to makada. Kenyelo ku eloni adikku. Maku toy sebenarnya Roma Rio mimina dia menjadi sebola muda. Apa alena begitu lah muda. Apa emak metos lah. Iwan ni bani butang ke dutana burane lengnya. Kelakuannya Roman ni metu lisu ni teman. Mana teh? Yo, metu. Awe, kalau kerja sending. Tanya kalau muda ya Rodo. Dia lah baca weh. Wala tahun ni dia pakai. Hei muda, angkana tu boleh lisu, boleh sampai. Ya salah kena. Hei muda, jadi ni tu dutana tari hojimu iwan ni. Kerja dua tak agak mau salah. Ama muda, demi sengiga. Angkana madu tandi mi ni iwan ni. Jadi ni dutana. Ya salah. Aja mu apa salah ke tu. Ama muda, ira muaska ko fofo salah. Kaniro labas gandeng-gandeng. Kenapa boleh lo lisu salah. Ketono aja mpupu. Ya paling muda. Ya paling muda. Boleh tu. Bila kabila joka sa pandemi na, betado ng surane le di bawah. Dek, pergi muka. Aja na lele gesek-gesek aku tu kami sama to maka ada semua juga. Lagi pala tetangga duta aku ni. Ya mutang kaki du tamu fakanya loko eloni mejiku. Ini kan di minero. Aja na ada pedak pepe ya. Oh, oke, boleh keda-keda, boleh kagak ke? Yuna pa katudeng salah pahak ke. Aku masa salah paham nama nasini ha, yolona matakwe, si padoko bernilenge. Jadi Eden di. Chandri kudeng. Mana kendi masih dia si bawa.
Oh, dia celala kemai. Noe, abela mi gertaku. Agro lene wa pada mi age. Memang jata aku tu mega sabiku meluaga luku bola aku. Iko agri tu guys, sedangkan di papen res ladok tu. Aja mega bicara ku tu. Uja guru ku. Kunyura. Desunya jolo idi deng. Loka jolo mah bicara pamat sebelah muda. Iya pelin. Deng, Ah, yorutang kakaknya di Salmang. Nasabak kenya loku, elone jikku. magin di menegaga keribata makada. Angka to melo maduteki. Dina pakro deng. Yor HP ku ajiku mah ketening Aja nandi, na bisa sale ku makada to deka gaga. Cocok ko meo ke undi si balena nasabah pada datoni pangkata. Aja tak kadang apa kutu deng. Aja na mina, taro na madde. Di sana deng, muda ne mau kalau ridi. Taro ni, ketoni tu celala kemah. Muda. Kelir lah muda. Kasih sekal lepoi. Gara-gara Lena di mana poikan di mina fang kesil lesi. Muda. Muda telinga kideng, tafasing apa na dita. Taro nandi, nganyep oleh linoy. Sabak buruk temu niatiku. Natada ngajuran ni pagamaraku. Aja tak pagada aku tuh deng, tadam pengengamar aja. Aku ni randi tetota. Da. Telinga kideng,